Amen. Ngibonge bantwana beNkosi ukuthi ningibekelele ngisicabelele njengoba ushumele bethe ivesi elini namanye amabili sibhekelana. Nami-ke ngiyayibongela ukuba uNkulunkulu ubekanye nami ebuthongweni kade ngilele ngavuka umphefumulo usahlangene nenyama. Amen. Phela kuyenzeka uthole ukuthi kade ulele ubusuku bonke uyibone ulwa izimpi ongazazi ziqhamaphi, izimpi zikamoya, kwesinye isikhathi izimpi lezi zigcine zikugojela zikunqoba ulala ungavuki kade kuthiwa usibani simshiyelele kodwa naku manje akasavuki. Ngizibongele nami uNkulunkulu ukuthi ungiphile nami ithuba ukuba ngikubone usuku lwanamhlanje. Amen. Lolu suku lwanamhlanje-ke usuku olukhulu emhlabeni wonke jikelele ngoba usuku lokudumisa inkosi yethu umdali wezulu nomhlaba ukuba simdumise ngalolu suku lwanamhlanje ngoba washo encwadini yakhe engcwele gcinani usuku lweSabatha lenze libe ngcwele. Amen. Nami-ke ngizocela-ke ukuba uNkulunkulu angiphe amazwi abe mbalwa nje engizowasho ebantwaneni benkosi ukuba bakhuthazeke ngale nkosi le esikhuluma ngayo, uThembu lamakhosazane. uThembu lamakhosazane bekuyinkosi enomusa, bekuyinkosi enothando. Ngikhumbula ngesikhathi sayo inkosi ngoba nami bese ngikhona ngesikhathi sayo inkosi uThembu. Lenkosi ngendlela bekuyiyona, ngikhumbula ebuhleni iy'nkonzo beyisabanjelwa laphaya ethempelini elisezansi. Yathatha-ke inkosi kwaya ngokuya abantu bafika ngoba lapho isikhathi sayo abantu bebephuma beshumayela ey'timeleni, kushunyayelwa ngempela ey'timeleni. Ikhuluma indaba kaShembe. Uma ugibela isitimela nje laligcwala isikhoji lamaNazaretha ngoba abantu befuna ukuzwa izindaba ezinhle, izindaba zenkosi uShembe. Ngoba ngaleso sikhathi abantu abaningi babengakabi nawo ukuqonda kaShembe. Akufani njengamanje abantu sebeyazi ukuthi uma uhamba nje uzongena utshale inkosi, ubotsho usho ukuthi abantu sebeyamazi uShembe. Ngaleso sikhathi uShembe bebengakamqondi kakhulu abantu abaningi. Kepha-ke siyabonga ukuthi le nkosi yafika yenza izinto ezinhle, mihle imisebenzi yayo ngoba kwakuze kufike ngisho nabaholi beze ebuhleni befike bashuthe naye inkosi, ubone ukuthi inkosi emukela wonke umuntu, inkosi enothando ngoba nakuthina igqugquzela uthando ukuthi asibe nothando, asibe munye, asithandaneni. Ngenxa yayo nje inkosi uThixo izinto zazizinhle. Ngikhumbule futhi nangesikhathi uma kuthiwa kiwa eNhlangakazi, kusahanjwa eNhlangakazi, sasithi masihamba khona indawo mase siphumile ehomesi sesijika sesizowelela laphaya emfuleni bese siwelela entabeni. Khona indawo laphana eyayehlela ngoba sesikhathi sayo inkosi uThixo kwakuba nezimvula lezi ezaziba khona. Masihamba uthi uyahamba ushelele uwe awubuzwa abantu sethi amen, bekujabulela bekunqoba ukuthi uwile. Kube mnandi khona lokho, sijabulela khona ukuthi hhayi ngisho noma kuthiwa uwile, hhayi yize umoya, siqhubekele phambili. Kwathi ngelinye ilanga sesihambile sisiye khona phezulu entabeni, kwase sithi siyafika entabeni, safika kukhona uhlangothi lolu ngale lusahleli lapha entabeni. Iy'nsizwa eziningi zithi asishoneni khona, zithi asishoneni khona. Lokuthiwa hhayi cha, thina sihamba nenkosi yokuthula. Inkosi esihamba nayo akuyona inkosi yodlame, ayifuneki, ifuna ukuthula nje ngaso sonke isikhathi. Hhayi ngempela-ke abantu bagcine behlisile umoya-ke
wagcina ikhulunywa indaba phezulu, badeda labo baphezulu, nathi sagcina sikhuphukile sentabeni. Ngoba inkosi esihamba nayo inkosi yomusa, inkosi yokuthula. Isho kahle inkosi ithi yabona lento njengoba isiqalile, akasekho ozoyivimba. Ngisho ngathi uyicindezela kanjani, uthi uyasibulala, uthi wenzani, ngeke usayenza lutho nje. Isiqhubekile, ngobani? Wayeletha ini? Umusa. Letha uthando kubantu. Nathi-ke bantwana benkosi asibeni-ke nothando komunye nomunye, sibe nomusa, sibe nje nokubekezela, sithandane, senze into ethanda uShembe, ngoba uShembe usithandile thina bantwana bakhe. Ufuna ukuthi senze akuthunywe emazulwini ukuthi uphela udaba wezulu umhlaba, wathi umletha emhlabeni, wamlethela thina ukuba thina sizolandela uShembe, ukuthi uShembe yini ayithunywe emazulwini. uShembe usithanda njengoba sinje, njengoba nginje, ukuthi mina nginjani, ngimfushane noma ngimude, noma ey'nwele zami ayisaphelele, kodwa uShembe uthanda unjalo. Nangapha komama ukuthi unjani, uthanda unebala lakho nje, njengoba linjalo. Lezi zinto lezi sey'gcotshwa, kwenziwe konke okugcotshwayo, hhayi. uShembe lezo zinto lezi akayidingi. Ukudinga wena ngoba phela umdali wakudala wakubeka ngomhlaba ukuthi wena uzoba isibonelo esihle, uzoba into enhle, into enkulu. Ngoba thina njengoba singabantu siqhamuka kude, siqhamuka ezweni eliphezulu, njengoba sesingabantu nje, abantwana bakaNkulunkulu. Nami ngithi abawona amazwi abengiphiwe wona ukuba ngiwasho. Inkosi ibusise lingizwile. Amen. Inkosi yasebuhleni bakaNazaretha. Lokhu uqine umfana wakhumana la entabeni zaseHluhluka, ayibonga Nkosi. Siyabonga Mshumayeli ukusinika ihlanga namhla uyiphose kithi ukuthi sigiye ngalo nkulunkulu esambonayo. Lo nkulunkulu simbonile ngolunye usuku sasebuhleni bakaNazaretha, uShembe ayikhombisa ukuthi uNkulunkulu. Masebuhleni bakaNazaretha uShembe uyaphuma, sikhuluma ngothingo lo uyathiya abantwana beNkosi. Babethi obaba unhliziyo wesimashumshu. Ngoba kwakuNkulunkulu onenhliziyo enhle, onomusa, ayibonga Nkosi. Mayiphuma endlini yakhe, uphuma ukubiza uMshumayeli oyedwa. Uthi bizani uMshumayeli eze lapha. Uthi batabami, Mshumayeli kunenkomo. Le nkomo lena iza ngasemtshebheni, besifikile la izobika kumina. Ithi ngoba isenqoleni nje, ibopheke kabi, iyalimala la inkomo. Sikhuluma ngoShembe. Lo Shembe esikhuluma ngayo wayesebuhleni, kodwa ukhuluma ngenkomo esendleleni esezebuhleni. Singaye kanjani kusho ukuthi uShembe uNkulunkulu? Ngelinye ilanga uma efika abaphathi bezwe, njengoba besho ubaba, yonke into-ke ekhona emhlabeni iqala ebuhleni bakaNazaretha, futhi icelwa. Uyafika umongameli, efisa ukuba umongameli ngaleso sikhathi. Uma uzoguqa kubaba, uthi ngokwathi uthi baba, sengizocela ukuthi cha, ukuthi amacala aphele ngibe umongameli. Kodwa wazwakala ekhuluma uNkulunkulu wethu embhobheni, wathi thina boShembe sizowaqeda la macala.
wathi sizomthatha simfakela endlini uzothi ephume esaphelile amacala. Ayibonge Nkosi. Sikhuluma ngalo Nkulunkulu onjalo. Nangakithi-ke wafika lo Nkulunkulu. Sasizingane-ke sambona. Uma ifika ngakithi umama uyahamba uyoguqa kuyena, sasinenkinga nje. Emoya emivi yayikhona ekhaya. Uma umama yoguqa khona uyocela ukuthi baba kuleli yagceke lela esihlala kulo sithi uma sithi siyakha akwakheki. Umakhi uma efikile ufika athi ubeka isitini abeke embili abeke entathu athi hhayi yenzeka ashiye. Eze futhi omunye athi uyasikhuphula isitini kuvele kubheke eceleni athi ngeke. Khona la ungahambi kahle khona la ekhaya. Kanti ngalezo nsuku uNkulunkulu khona ngakithi ezweni lakithi. Bese ehamba umama efika phambi kamnikazi. Uthi umama ngathi engiguqa nje ngiphethe uvaselina wami wathi wathi ushembe kuyena khuluma makoti uthini. Uthi umama ngiyabika lapha ngithi hayi omakhe sebaze bashintshana baze babathathu bathi bayakha kwakheki. Uthi umama yancanca yathula inkosi yanikina ikhanda athi kodwa-ke thina moshembe sithi sekuzokwakheka. Ayibonge Nkosi. Hayi kwaqhubeka kwakheka ngegama likaShembe uthi ngolokubathiya. Amen. Nkosi kusini emzweni. Ngiyathanda ukubuyiswa. Ngiyakhetha uyazibuza. Ngiyabonga bathanda baNkulunkulu ukungilekelela kwenu. Mina ngesingami bengikhetha ukuhlala phansi, kodwa-ke ngiyabona uma sesibukana sonke ngithi sengaze ngithole icala ngoba manje ngenza kungafanele kanti ubaba usethe asisukume ngenxa yokuzizwa ukuthi nginomkhuhlane umphimbo wami awukho kahle. Manje nginalokho kwesaba, kepha ngicela uNkulunkulu angithethelele.
nami ngithi angisukume ukusho ngothingo lwenkosazane uthe uma esihlabelela umfowethu isihlabelela ethi ngilolu hambo ngakhumbula sona lona uthingo lwenkosazane ngoba isona sihlabelela njalo ukusho ukuthi uNkulunkulu wayesitshela ukuthi usewuhambile njengamanje sinaye nje kodwa yena usesehambeni lokuthi abuyele kobabamkhulu bakhe ngoba phela umqalo wendlela abamkhulu bonke bawuNkulunkulu bethu ingakho kuthiwa uNkulunkulu akadluli kepha ushintshe ibhantshi ungena kuqhubeke njalo uNkulunkulu lokhu ukhona umoya kaNkulunkulu phakathi kwethu ngezikhathi zonke wayehlabelela lesihlabelelo kunzima elokho esibeke esithombeni sokuthi nginani nje kushuthi yena phela njengoNkulunkulu wayazi ukuthi isikhathi sakhe sesifikile sezodlulisela umunye uNkulunkulu aqhubeke njengoba esekhona uNkulunkulu wethu esimkhonzayo unyazi lwezulu konke lokho kuwuhlelo lothini inkosazana siyakubonga lokho ngoba wayekhuthaza uthando nakuba uNkulunkulu wethu wachazwa njengoNkulunkulu owayenolaka ozofika aqhubeke athathe esihlabeni kepha ngenxa yokubona ukuthi abantu badinga isineke lokho esincenga nje lokho esincenga ulaka kusho uNkulunkulu uyabona ukuthi uma esebenzisa ulaka abantu bazosuke besabe kodwa yena unolaka nowesimkhonzayo ukhona manje esihlabeni ngoba uNkulunkulu wethu uthini ngaso sonke isikhathi lalo sikhuthaza ukuthi kufanele sithandaneni uma sabazalwane samaNazaretha ngoba wayezasho ngaso sonke isikhathi ethi uma kukhona la ningaboni khona ngasolini kufanele nikujwayele ukuthi nibonisane ngomoya kaNkulunkulu nihlale phansi uma kukhona ongaboni kahle nimbuyise layo nto ayelokhu isho njalo uNkulunkulu wethu esikhuthaza ukuthi singalahlani sikufunde lokho ukuthi uma kukhona obonayo ukuthi uyaphambuka singamlahli kepha sizame ukumbuyisa ngezikhathi zonke ngoba ngazo zonke izinsuku enkonzweni yakhe wayezama ukusho ukuthi uNkulunkulu yena futhi-ke isikhathi esiningi bekade nodlame elubhekile lwesibhamu udlame lwesibhamu lisuka kude enyangeni yezulu ilapho kwakushube khona iy'khathi ey'ningi kepha inyanga yezulu uma uyiNazaretha kwakuze kuthiwa amaNazaretha awadubuleki ingoba uShembe wayesho ethi uma uyiNazaretha ungasiphathi isibhamu uma uphatha isibhamu uyidonsela umkhokha wena uyidonsela umkhokha wesibhamu ngoba inhlamvu izozwa leni inhlamvu oyiphethe kuwena bese uyithola udubuleka kanti wena oyivulela umsele kepha uma ngabe uyihambela uphethe isihlabelelo sakho noma ufake ifodo likaShembe la ngaphakathi uthe sesihlohlile ethi uyakukhomba vele seyincaphele nje uqhubeke nokuhamba uphile usinde kuthiwa hayi unoShembe impela lo iNazaretha ukuthi babona behlakazeka bebaleka bonke kodwa kufanele umethembe uNkulunkulu wakho uShembe omkhonzayo abe ngakuwena phakathi kuwe kungaba ukuthi usho ngomlomo kuphela njengoba nalo uthingo lalo usho ukuthi basho ngomlomo bathi bayangithanda kepha inhliziyo zabo zimavakavaka zimanqika ingoba wayebona ukuthi niyangikhohlisa nithi niyangithanda kepha enhlizweni zenu angingithandi uNkulunkulu kusuke kubona-ke vele ukuthi njengoba ugijima nje wena uzenza umuntu angathi ubhuthele
kanti enhlizweni yakho awukakekho nje kuwena. Siyakubonga-ke lokhu ukuthi nathi usasigcinile uNkulunkulu kuze kufike lesi sikhathi samanje sisaphila ey'vunguvungweni ey'ningi esedlule kuzona. Kuwukuthanda uNkulunkulu kuze kufike lesi sikhathi samanje. Ziningi kakhulu iy'vunguvungu esisuka kuzo. Cabanga ukuthi asiphili ngoba kuthanda thina, siphila ngoba uNkulunkulu esithandile nemindeni yethu. uNkulunkulu ingakho esisagcinekile nje. Siyalicela-ke lolo thando ukuthi litshaleke njalo, lihleze lukhona ey'nhliziyweni zethu. Simthande uNkulunkulu kaShembe, singamlibali noma ngabe sikuphi noma kunjani, singamthandi ngoba sixakekile. Imvamisa abantu abaningi bamkhumbula uNkulunkulu ngoba bexakekile, bese kuyilapho bekhumbula ukuthi kodwa uNkulunkulu akasangiboni yini. Kanti naye uthi usakhumbula ukuthi ngikhona, ke ngithi ukuvivinya. Ngoba phela abantu kufana nokuthi umuntu uma waphumelela, imvamisa abantu abaningi bancishwa ngamabomu impumelelo ngoba bayabonakala iy'nhliziyo zabo. Uma waphumelela lo, hawu, bekuyini ukukholwa nokwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Useyibona nje eseyimputhumane, esehambela phezulu. Sekhohliwe ukuthi konke lokhu kuphiwa uNkulunkulu. Ingakho kushiwo kuthiwa le mali akusiyona yakhe kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu osuke ekuhlelele nemindeni yakho. Bese bekunikeza ukuthi nawe bebuyisa back ubonge uNkulunkulu. Siyabonga ubaba wethu uSiphile ukuthi asifakaze ngoNkulunkulu wethu obenothando esithanda ngey'khathi zonke, waphinde wadlulisela noNkulunkulu wethu okhona njengamanje, unyazi lwezulu olusithandayo, olusivikela ngey'khathi zonke. Siyabonga. Bakhonzi benkosi, sisendabeni enkulu kaThixo wethu esambona nowabona wabona. Kodwa okufanele sikubonge, kufanele sibonge abazali bethu ngamunye ngamunye. Ngoba ukube babengasithandi abasimbonanga. Khona abantu ababefisa ukubona umhlaba kodwa badlule emhlabeni bangawubonanga. Ngothando olungabangabikho kubazali babo uNkulunkulu owayebabeka ezandleni zabo. Ngelinye ilanga loThixo esikhuluma ngayo eNazaretha, ngambona kwaMashu eyolama imbango wabagxoja bakaMashu abefundisi.
ngakho kodwa wayeneminyaka embalwa uThixo eshintsha ibhanti bahlala esihlalweni uThixo sikhuluma ngaye. Inkosi yomusa nenkosi yokulunga neyokuthula. Bayifika laphana kaMashu ePolenta, yayingakabikho laphana, ingakakhiwa kusekhona iPolenta. Kodwa efikile ngakho kodwa wathi makangena emsebenzini wayeyerusalema esuka ebutheni bamaNazaretha ezolamula umbango kaMashu bafundisa abadala baMashu. Khona umfundisi wakhe wangubeni amakholwa amaningi awamazi omfundisi lowo ngishaya kaMashu umbala wamazi esephele phambi kwakhe. Kodwa kanika lawo manje ebizwa phambi kwabantu sasesikhona emzini wasephakathi. Siphambe kaThixo kwasesihlalweni unyazo lokuthelo manazana. Ayibona Nkosi. Ngoba la uhlezi khona akekho sethuzo kwakho okhiphile wathi woza lapha eThempelini. Ma unaba futhi awubanga lapha uthando kwakho kodwa bomuza lothando lwamuntu. Lento yiyo la uhlezi khona lokuzele lapha. Hayi uNkulunkulu ngoba engakwazi ngoba uNkulunkulu akakuthandi. Hayi uNkulunkulu ngoba ekhontiwe kodwa wakhontiwe kodwa kunesikhathi sakho uzofika ngaso kuwe. Ukususela kuhlelo namanje ukubeka kwenye indawo. Ngakho kufanele ukuthi wabona umuntu ozothi kulowo uNazaretha kudala ngaba khona. Kodwa manje ngiyathandaza. Kodwa manje ngiyahamba abasabatha. Kodwa manje ngiyahamba inkonzo. Kodwa manje ngiyagida ukuthi uNkulunkulu angibonise. Hayi ukuthi ngoba ekhontiwe ngoba ngakuthanda kodwa isikhathi esingafiki. Umkhokheli engcwele esihlabelana ngaye. Fanele wazi ukuthi uNkulunkulu akakhombisi nomuntu oseduze kwakho. Fanele wazi ukuthi engane umuntu nomuntu lapha khona ungafisi ukuba uyena futhi ungathandi ukufika ngale ngoba wazi ukuthi wafika kanjani. Wathi masehlezi laphana esikhumbuzweni sasiselapha naphezulu singabikho lapho siba khona sokusekhale emphefumulweni. Wathi mayehlezi ngezansi wasethi namuzi uzasuka lapho khona isibhedlela esizokhiwa la singakakhiwa. Wahamba isikhathi uNkulunkulu esefuna wenza umsebenzi wakhuluma nabafundisi bakaMashu wasethi uma ngabe lokhu ningakulungisi futhi ningangizwa kwaMashu ngeke lisekuphela ungazi wabo. Kodwa baba bafishane ngomqondo. Baba bafishane ngomqondo. Nanikhona abanye baba bafundisa saba nabo eThempelini. Abangakwazi ukuhlangabeza into esho umuntu wakhuluma ngabo. Kodwa ukhuluma ngalothixo namhlanje na esimbabazayo. Amaqumba amaloko omhlaba ngishaphuthele ngisho ukukhuluma ngayo.
imisebenzi yakhe abaphela abezileyo. Kodwa manje makufika isikhathi awukwazi ukuma kulo sohlamba baze ngayo. Ya yona indlela. Indlela yoya. Waphuma njalo imbuzi ithatha imbuzi enikobe ikhipha ngaphandle kwesikhathi. Waphuma wathatha phela bana. Wagijima wathi yakubibanda. Wazophethe le ndaba zasegona bafika phela khona. Engasekho umbuzo wasephemba amanazela. Okhazi ngaphezulu ngandenya ngokhokhela ukuthi kuphela. Kodwa waphendula waphela sengane. Kodwa umbuzo uthi uyeza mhlawumbe uNkulunkulu utasithanda. Wabethula kuphela umzalwane ngokuhlangabeza uNkulunkulu. Njengoba namanje mangabe ukwazi ukuthi ngoba kufanele uyabiza uNkulunkulu ukuze uNkulunkulu akwazi ukuphelisa kuwe. Uthi vele iyalo mangabe uhleze njalo uhleze khona endaweni eyodwa. Uthi njalo vele wazi ukuthi into efuna mina ngiyeza ukuthi noma kube phela uthola khona. La nto khona mhlawumbe wabeka uthola. Bathi ke njengoba nje thina asimelele umsebenzi kaNkulunkulu nawe ubeke ithi sekugadini siyazi sizwile abanazela ekhuluma laphana njalo ethendo abanazela ekhuluma ngokuthi njalo ingala lutho yabafundisi bakamasho okuyibona abakhandela kamasho izibe nje namhlanje sokufa kongo byayo sebeyona basuleleka abafundisi abadala besiya kumba kaNkulunkulu kwana umsisi ezodlula uThixo ekelezi. Wakhuluma kutheni manje ababuye bezokwenza umsebenzi. Umasho engafika khona. Ibona bezele into ngakho. Thina sathathela abantu semala. Kodwa namhlanje thina sesiyakubaleka ukusebenza umasho. Uthi indaba sithathe njalo sithathe njalo impatient sithi basohlala emakhaya. Kusho uNkulunkulu ngoba engafuni lento yona. Babuyile abantu abazafunda abadala ukubona baphela umasho. Sikhona. Esaninda wasimisa Sabashia awufundela abantu funda khona baba 28 bese sakubhalwa lapho ufunda khona kwesabatha. Into edala ukuthi mawushaya isikhathi sosuku namhlanje ulalela izolo fulela umsini. Mawushaya isikhathi usendele ungasho ukuthi njalo ngifuna ukufika lapho uNkulunkulu khona wabiza ukuthi ngiyakhile mini. Wabiyazi lento ishona kahle ukuthi isikhathi lapho bebuthene khona begcina isabatha. Ithi lapho bebuthene khona begcina isabatha njengoba sina njengoba ngina nathi bese ngitophile engibona ukuthi wafukane endleleni lapho bebuthene khona begcina isabatha Akababheza bekhona. mina ubeka ngibheka kuthi mangishaya la ngisemgwaqeni ubabheke umakoti ehlonipha. wena kumbona njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Kodwa bekindebe yakho. Bese ibeke indebe yokuhlabelela ngihlabelela ngoba angizile kuwe. Angizile kufana kodwa ngizekule livesi. Yokuhlabelela kwamamesabani.
abadilisa abasangofanele abalidinayo sebenza ngokufaneleyo abathethisa ukuthi yiluphi na bathi luwe ngediliso lwesabatha. uNkosi ubusi usuku lemisombululo weqiniso lesabatha umshaya u9 usendleleni udabuze uthi ngiye ehlahla indlela ngiye lapha njalo ethalane kodwa mina ngiyakuphi ngiyalela ezansi uthi ngeke uzothola uNkulunkulu masijonga leli sabatha ngoba lapha kwenye physical yakho into njalo Nkosi ithi ungayazi inkonzo nasekuseni uthi uzokwesema inathi yakwashaya umekhala simazi ukufukane fana umfukane ethu sokuthi uthi ngenze ukuthi ungwashaya uthina kodwa mkhulu ngimsebenzi othini wafika kanti mana mangikhuluma lapha nje uwanoshaya sengikhona lapha nami bese ngiphambi kwabagcwele mhlawumbe mhlawumbe bese maloto kanti ngiyothola ekhaya wasewazi umsebenzi wakangasho sasikhona kukhona ngesikhathi somfundisipilize lodi wasebabizi kodwa bathule njengoba manje kubona kunje ngikhaze ngoba ngikhuluma kodwa kukhuluma ngoThixo esingaphambi kwakho ngambona shezwe ngakithi lele nkabenza umhlaba yelingana enze nasempunzana lo Thixo akhuluma ngayo wathi mayifika lelo umhlaba yelingana enze nasempunzana manje sekhaya wena ngithathuwe esikhathi sasesisuwa siyakhona kanti sizome umkale edolobheni ngithathuwe ebhekelele khona sasisilandele ngoba kuba lihlafana simlandele siphila sinendlela ayibambuzi kodwa kufanele wazi ukuthi ushembe ngekhathi zobukhulu futhi ungabi nomngani sompilo ngikangabisa mina sizohamba nabo ngangibekusele umsebenzi yokuphuma manje ekuseni angabisa esazohamba nabo siyolinda ubaba laphayana la izothola khona wesabatha sasikhona lapha kungaba umzizi ngasabatha lapho kungaba umzizi ngahlola lapho ngishona emsebenzini ngaphuma ekuseni ngasonto ngashona endlini ngafika njalo endlini sahlala namagaya athi amagaya kodwa imoto ezosathe usifikayo kodwa eyami isangakho ukuthi ngafiki ngesikhathi ngathi lo Nkulunkulu angimkhonzi nomngane ngathi ngibashebekele ngathi salama ilinde leyo moto engathi lefoni ngoba isikhathi asifika uThixo fanele efike sengiwashanelile amabala lapha ngiyathi lakho base ngihamba washiya wena ngokudela umngane wakho mawuthi nomngane sontweni ngeke ufike kuba uThixo efika bahamba washiya base sepuzana indaba zakithi umhlaba yelingana wathi makushana usuku namhlanje yangena inkonzo amnandi kahle wathi ntambama wasebenza ishozi umfundisi shozi wathoza waseza ishozi wathi ekuseni mangiqambe nje uvula igate wathi ngifundisa ulayisana wathi uthathele imoto yakhe eVolkswagen uhambe ejozini uyongithengela izinto khuluma ukuthi yeke umuntu olobukhosi umuntu okwazi ukubona into engale njengaye ukuthi ukhuluma ngayo ekamasho wathi sekuqedile umsebenzi waqhamuka inkomo lelo msiko leso sikhathi njenganongomo lelo nkomo yaqhamuka khona yashaya inqoba yeza isomiso splitile yasifika phambi kwakhe yakhala kabili yasilithi isho wasekhona inkosi lapha egijima hamba yolanda amanzi yahamba yolanda amanzi wathi nene nkomo yabo wayile inkomo yawaphuza amanzi yashaya isho inkomo yabhonga yashona zathi ubuza thina sahamba uthi niyazi le nkomo uthi thina ayibongozi kodwa umbone kahle ongene into lawo umuntu ebafana umuntu uqhamuka ezulwini yonke imphefumulo ezulwini yakhe lokho ubona umphefumulo wabona umhlaba ngenxa yezandla zami noma ezakho kodwa lowo mphefumulo ezulwini ukuthi uyofuna uyothekela udokotela ulale naye mbonge
okuthiwa usithupha yeza le nkomo yaqonda ngqo yadala konke amanazarete yafika phambi kaShembe uThixo yajiwe yathi yakhala uShembe kumnandi nokuthi ayisamazi wabayibona wena wangashaya uthi ayisuke la lo Thixo sikhuluma ngabo basunsizwa ekuthelwa amanazarete kumhlangano yasuka lesizwa idlela amanzi akodwana iphelile yathi yasuka yaluza isitebhede yaqeda phansi umleze sazakhanga zasonke izandla kade yafika kugalela kithi bantu basuka abantu bamkhipha bathi hayi lelo uzokhuluma sesikuxosha thina sithi udakiwe phakathi kwamakhono bathi myekele bathi uzokwenza uNkulunkulu ikhona sithi ngibonga ujabo ufika kuphela ethuba ngoba sasondela leso sikhathi yasishayisha inkomo ijike phambi kwakhe bathi hawu le nkomo kodwa lenkosi ithi sekade yalamba sokumakoze womusho lentwana udla isakwazi wathi esuke shona phezulu emhleni eqeda umsebenzi wakamasho ntambama layishaya njengasemzini wasepunzana endabe zamhlabela imali bayasuka khona kuyisabatha wasuka wenza inkonzo njengoba eyenza inkonzo indawo zakhe zonke wayenza inkonzo yathi bayiqala inkonzo ntambama sesekumvini lakhe laseqala lisihlobo yahlomekele zonke enyakazisa ugamshile enyakazisa ihlahla wasephuma wasiyathatha ijazi lakhe lelimhlophe akahlala eligqokele ngoba uNkulunkulu ushaphe uyahlupheka akafani nawe wena kimi uyakwazi ukuqina ugqoke ibhesi kodwa yena esapharadesi wake waze washo wathi ndiyabusa manazarete wathi mina mangihlezi la ekhaya ngilapha eShepherd amanazarete eshokusitezi esilapha esesishikiwe wathi njalo ihlezi ngaphansi ekhumbulo wathi akwazi ukuhlala ngqokishito umthetho wasezulu lawo gqoke ivesta egqoke isheti egqoke ibhanki egqoke itokoti bese efaka umjiva bese efaka isikhafu uyashisa manje kunjani ngimthole ehlala njengami nawe ehamba nje egaqa ithola ngimthole ngoba umoya wasezulwini awuvumi umsebenzi wasezulwini yikho lapho ngomthi inkosi ehlizweni zomuntu bathi ayibonge inkosi amen uthi lenzilo sephuzana mase nyaza inyazi sihlaka iguqa ikhombisa ukuzona ikhombisa ukuzothuma wasephuma wasebhekana kusenzana ayithatha isitulo sakhe esisibeka ngaphandle uvelani nesihlalo kwasezulu abefundisi balapha madokotela wathi edulele umfundisi ethi shwi akazi ukuthi yaphela khona bese bona bakuhlezi ugqoke ijazi lakhe emhlophe ngaphakathi usivulile intobhanje uyivulile uhlezile ufake njalo ingwe yodwa lezethu awabantwana benkosi futhi lezi nyawo zakho zofakaza kodwa mama akazi uhambe noNkulunkulu ziyofakaza thina khona umuntu ongakazi ngenhlanhla ufike khena elokwane enhlakaza entsha abasebenzela abamazi efike ngenhlanhla zendalo uzofika kanjani eJordani uzobela kanjani wahlala uthi lasekhaya lathi lethumakezo lemfathiduma lethumabela kwabuya umoya kwanyakaza ihlahla kwamakabuma laduma lekubheka umbane lale lashayisha msebule labuye lavele ladweka umbane uNkulunkulu uhlezi ebherani uyakhumbula umfundisi uthi hayi bo ngitshengisa ngapha mbonela uThixo ehlezi laphana egqoke ijazi elimhlophe wathi bathi uyambuka wambona ehlezi wadweka umbane ovele wabamba ngesandla wasewufaka elenda ufaka makade bese kuvuka uthi yadweka umbane ubaba ngesandla esefaka ijazi ufakile base besuka batshena lona sesinecala ukuhle phakathi base begijima sibekho bafika bakhona bathi ngibona wathi wakhuluma umfundi wathi yayisuka emsebenzi wasezulwini engawuzikala wathi swala balandela nsokwamahophe ebheke njalo ebugedeni wathi umsebenzi wakhe laduma laze laphela wasesuka ngolethu kwamfati mama fika ngabuya kusasa ekseni
namhlanje na lapha njalo ephuzana ngomhlabelingana ukuthi uzodlula ebudlekeni emnqamlezulu eshezweni lakithi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Base behamba bethi umhlangano uzodlula uyaphuma manje uzodlula emnqamlezweni emdlitsheni. Base baphindazana. Hayi ubaba akazi ukuthi njalo umhlangano makade kugidwa uyisonto njalo awuphumi ngomsombuluko base beyabuya. Hawu baba thamba Nkosi Thixo khona uthi dekela umsebenzi sezulwini umhlangano akwazi ukuphuma ngomsombuluko uvama ukuphuma ngoLwesibili uthi uma uphuma ngomsombuluko wona wathi umkhulu wabakhombisa ukuthi uvele ezulwini. Wayengeke ethi amambatha afike awusikulidele organize isithumba sendoda wathi asikofuna basishintshe namhlanje sosebenza njalo. Mawuphuma ngomsombuluko wathi phuma ngomsombuluko bangena izona lethi bangena intatha mina loshonile basungena kumvakela kumama mhlawumbe manje siwathi sesisho mhlawumbe manje mvakela kumama athi ngithi njalo uphuma lo otamatisi ngophuma lo wethele ngoba bengaweza umsebenzi ngaphandle ukuthi ngidayisa amahlabi shopata khuleka umshumalo kumalo balapho lethembelele emnqamlezweni naye uhamba namanje umsebenzi lo msebenzi lo uyathenda nje umnunga ngalo Thixo sikhuluma ngaye. Into ukuthi njengoba ngathi sithatha impesheni sabe sohlala emakhaya umsebenzi usalufa lapho ngihamba nje unyaka ozayo naye lenyanga le ngalo 24 ngizobe ngena amashumi ayisithupha baphikile umsebenzi bathi sengathi uhulumeni ngingababa bathi ngingababa bakho sokuqina nje phela noThixo phela ayibongozi isalo saleka usithole sithothobele mawusazulumthanda silasha amabhodwe awu5 lapha eqolo silashe nempuphu 10 kg silashe lo7 kg wamazambane nedayisi sibophe lapha eqolo sithwale ekhanda sibhekise phezulu sibeka amaplate sibeka izitsha zashukela yonke into sithatha ubhola singene emgwaqweni sinade ushengo samsindela kodwa mama ngaze lento ibe ngaphansi kwemvelo yakho nasemathandeni akho ngakwazi ukwenza lento ayibe kuwe ngaphakathi ibe emthandeni nasemkhathini yakho ibe kuwe ngaphakathi. Amanye amanangeleke sesiqala manje uhlangana bakufika utana wena wabona segijima kathi gijima esingagijima ngiyajima ngidlula ukuthi ubashela lento fanele kuwe namanje ngikuphuma lapha ekhaya mina ngopasitese ngiyala lapha emsebenzini lilodwa abantu ngoba kuyehle mase ngiyashayithwe lapha ifuna ngamakho ngizofika la ngeke ngibone ezinye izinto
Ingakho besebengiphile. Base bengithatha bangise kudokotela wenkabani ukuthi akayongihlola ukuthi njengoba sekuzohlanganisa iminyaka engama-60. Baqala-ke ngise-45 balokhu bengithatha. Bantu bephinga bebona ngoba umzimba wami u-physical. Ngoba sidlali asabudla ukudla lokhu manje okuphuma enhlabathini sidla ukudla bangalesa sikhathi kwami lekhanda engadliwa lapho noma endliwa lapho nodle phesheya amaqela kuthiwa ama-150 amnandi siyabona fana ngasemidweni mfana wadayisa laphana sishawula ngisobathenga leso spice leso lemntwana okwenziwa ngayo yilona enokufa ufuna ibhekeke nento enkulu engaka kanti lento lena lithwele phela lijoviwe bese liyafuthela ubhanana uthole bakuthi awufuni lomncane kanti ubhanana ufuthi ujoviwe wasekumala ufana lo wami omnalo ngotshela lapha ekhaya leyo mkhathi ungaki ngoba mase uthela usuqeda ukuthela ngisinhliziyo bese ngifaka compost usugrishuthi sikhuluma ngoThixo manangeke ofuna simhlangabeze njengoba sihamba lapha esekenani sihamba ngenyawo phansi leyo nto efuna uNkulunkulu ngoba uhambo lwakho lude bathi abantu odokotela basebenkaphani emsebenzini bathi hayi umuntu laphila kanalutho nesengakwazi umuntu opportunity ithuba lokuthi engasebenza futhi eqhubeka esebenza ukuthi nawe iyona nto edala ukuthi uzoba baife ngisho idlozi noNkulunkulu uzolokhu umvusa wena ngo-4 akade kusukela ukufika emhlabeni kufanele aphumule lezo ziphumule lezo ziphoso ngoba ophumele ekhaya usuqedile kufanele ubuye ekhaya iyabuya indoda ekhaya ayazi lutho ayenze lutho ayinalutho ithini isasebenza into mawathi uyishuma ebomvu ngakusayikhamba bakhona abazishuma ebomvu no-5 rand wempela no-2 rand wempela hayi asiyeke nto kodwa besibakwazi ukuthini ukuthi sisuka laphana nayo njengoba sesibekile isikhathi selanga sasingamashisha mwena sasingakayi Asalana efatwa ngakugula imbuku nani nebabhela. Asamashaya leka isikhathela. Ekhuluma ngomantombi nje okwathi umgidi kathi wathi sikhupha kasizi wathi sekwezulwini. Wathi afuke ezulwini sikhupha kasizi ukhala. Wathi njalo sokula emhlabeni kasizi basebezulu. Impemba ngisho sikhupha ngela emhlabeni ngisizo ukuthi sesizulwini. Bathana swadi womuntu ula aliphuli wathi wenzani bathi awusesebenza nomsebenzi yona wasebusuku asethi mlalele uthando wathi uyathanda mhlambe mina nawe ngayuthanda bamlanda abakhokhela bamkele ngomsebenzi wathi ngesabatha lokubhala basethi siyathi basishaya isikhubu umanto wathi nasoka isikhubu wathi sengwezulwini mhlanga sizosikhala kanjani ayibona Nkosi sathula ngakho sambuzo amene ukhona umuntu ovuta efana naye uthixo kuphela sayikhethelela ayibona Nkosi la uhlezi khona lokho yikho lokho na ungakwenzi futhi ungayisoli ungasho uNkulunkulu akakhohliwe isikhathi esafika kodwa mesabe uJehova gcine imithetho yakhe amen Nkosi kusisebenza ngazwini ingoma sohlabeza ukuthi ngayikho nje sibathela sekuseni kuzoba ingoma yekhulu 8 abafundile bathi 104 asazi lokho nasi sihlabelele uNkulunkulu ushilo umlayezo lo mthetho awushayile uzobopha wena umuntu awupheka ngeke ubophe usho ngoba ushakufresha umthetho kuphelezweni nawo sibaningi sihlabelele sithi kodwa base sengilele nanti kuyafika lapho emakhandleni la kufanele izinto bese wenza umuntu la bese bantu kuya ihlala manje nongena lapho kudaba iwaze kana Baptist Church mase ngihlabele uthi ngelinye ilanga inyama endala ithi lo mafundile ithi hlabele banazo usuvula lapho bawankulu ukuze ibuthi lakhe lishaya kwelo tongo uma uqhamuka ubona libhale ukuthi Baptist Church
baptisters at church. Maungenaso ukuphulana. Ngoba leli foto laba omkhulu elinyama labhomela. Manje la khona isibongo sakho uyashayineka bese ubona umntwana kaThixo bese kushoda ulimi umntwana. Ukhuluma kanjani usubhaliwe. Kusiba ngombe. So hlabela sonke ke bathola inkosi. Bese siyathandana. Sibusela umsebenzi kaNkulunkulu athi siphe wona thina esingaphumelelanga manje siyakhona manje. One more for you.
Mandege